tun truma chuan China rama UFO an hmu chung chang chanchin lar tak pakhat kan thlir ho donanga mit nge yam hmu tu tam tak anom baka media le sarkar ho tu te po he thil chui chian na hian an enroll ani he thil thleng mak na chu UFO close encounter zinga 7 kind ania close encounter an chen dan hi I han bi chiang masalok teang close encounter hi chi shan a chen ania a chi khat na first kind hi chu UFO mutu te hi anni a chi thum na third kind ve thung hi chu ataka alien mu te hi ania a chi lina fourth kind chu alien abduct alien te rukbo hi anni vele thunga a chi sari na 7 kind hi chu alien ne na vanei ani thung kan soitur hi kumsang khat zakwa somkwa palia thil thleng ania China marchak lama khian Phoenix Mountain an ti hi oma abul naya thingtlang ka ho ti lo hi chu he tlang chuang kai hi anom meu lo he thon thua papakhat chanchin kan soitur hi ramngo farm pakhata thok mengzau ti mingpu ania thingtan le chome zongtein he tlanga hian akal thre Jun Neruk kumsang khat zakwa somkwa pali khan a thian te ho nen Phoenix Mountain a chome an zon trumin an mazona tlang pangpera chuan thil eng de ve hi an mua thren khat chuan vurtla la tuisi lo ani an rin lain thren khat chuan weather balloon tla ani an ring ve bok hriat chian an chak em awang chuan meng le afarnua pasal te chuan atuk zinga chu thil omna mun chu an vapanta an nai chilta ka chuan he thil eng de ve hi weather balloon aloni ozong lo ti an threta he object hi avar ni in mei ang tak ani boka rala tanga in chuan ulong var lian tak ang hle metar somnga vela sei ni in metar thuma tanga metar li vela sang ani boka an mu tir hi chuan an phur hle an kholama hona sum siam na na man an tuma he object omna tanga metar zani vela hla anan thleng chu thrui chakna engemoni hian alo nor let tatlat mai ti chuan he object hian rimak tak a chu zuya minga farnua pasal chuan laudeu ma se meng hi chuan he object metal var hi pan nai alatum fana ima sela angai te ang bokin anor let le ti chuan man mo takin tlang chu chua san an tumta a kong chan vevel an thlen hi chuan natna lan chua dan mak tak tak nei to in an chau em baka an luak a chuak bok khwa an kir nu hian an thil ton chung chang chu khotlanga adarta a hun laya mitam zok te chuan UFO ani an ring ber meng le achung te chuan farm leader hena an thil ton chu hrilin police an kota police te chuan investigation kalpui ngalin he metal object lemjiak tur hian an te juni kwa khan menga baka na thok mi somthum chuang te chuan man ro chi sang binocular le tape recorder taking in Phoenix Mountain chu enfia an tumta Phoenix Mountain an thlen ma kilometer som ni la oma khoina mun zau tak thlengin an zinga pakhat chuan enlen na manga enkwal masak arota na thok te chuan tlang chip chu binocular mang chuan enin engte vakmu an nei lova menga soi ulong var ang tak hi mo tur om lo shim meng chuan enlen chu lak sakin han en vele anu dewa makti takin a mu thu ron soi chuak lolin a soi zo rol chuan ni ko shalovin atluzuya akut akhur ngal char a thian te chuan boisom halin an omna tanga lavak lawa plastic greenhouse a chuan an zon pheita ani kholama an let pui nuwa doctor chuan menga hi en fia tanghala amar phu hi pangai ma se khosik sang tak anei thong doctorina stethoscope han mang tur chu meng hian arangin alo phi thlak saka eng metal device ma abula hian da ngam ani lo anda nai rualin apangti aphuzoi zoi ngal theya doctor tan en fia ngai na om tak lo wangin adin mun achangkan hun hi an ngak ta top ani he thil thleng chung chang hi chanchem bulama te ti chua ani ta ka chuan alar ta hleya China UFO Research Association po in ngai ven ngalin minga interview tur hian IO anin tir ngal
heti lai hian meng hian a hriat na hi a hlowa investigator te chuan tun lai enge iti thin tia anan zo chu meng chuan a hritlan thu le pon chuak lova amut reng thin thuin a changa amnesia aveiti reng ain shelo hetia mengan aril ru a hlauta thut chu mitam tak chuan mak anti hlea hemi hnu reivak lawa UFO Research Association te chuan menga UFO mu na mun chu vatlo in helai muna hian thilpa ngai lo thleng chu aom ni nge in an hria ama sabera chuan helai muna hian lungte tak te te om khom lain abun nai vela hi chuan lunglian tak tak om thunga he lungte hi achan lo ba ka abun nai mi te lungrong ang hi ani velo helai muna hian force emo energy sang tak om ni in an ringa abun nai vela nim te chu an thinwal bok he thila thena tanga kar khat aliam hnu juni som paruka meng chuan ama interview tu te chu amule ta meng chuan adam to thu le athil mu hi tu ma shil hriat adu lo thu asoi chuaka shilponi se tu man an oidon lo ba ka ril rukim lowa an chua a hlau ani meng chuan athil ton chu ti hian soi chuakin en len na manga UFO omna lam kan en khan mishing ang tak tum vek hi kamua en chian kan tum chu he thil hian aban ron phar chuakin akuta tang chuan trek ang tak hi aron chua kachala ron dengin katluta ani ate heti lai hian engkim alashia plastic greenhouse an cholha dam tir lai hian metar thuma sang alien mechia chu borua ka tang chuan alo chuka thomno to tak in belin amit mu alen pa ka kutsung tang paruk anei ni in asoipok meng chuan apangti aphuwak vak thin chu alien ina aron nai nola lo tum thin wang ni in asoya damdoina omlai po hian he alien hi banga tang lo lutin abula ating renga meng che hian amuthei damdoina tanga achua nuwa zan khat chu meng hi khuma muin anu puile afa te chu abula an mupoka chunglam en lai reng chuan a in ceiling chu portal ni om tak hian aron in siam ceiling atang chuan Hmeichhe Alien chu room chunga hian ron lut thlain meng hi borua kalang ang mein an hria Hmeichhe Alien hi menga taksa hnuai lama ron langin mipat meichiat na aman puya minute somli hnu vela he Hmeichhe Alien hian achua santa ni in asoi he thila thlen hnu hian meng chuan ake veilam le apum hnuai lama te hliam amuta han khoi chin chu achunga hian nol farang deuh thil engemoni hi aom ni in asepok mengana pui soidan chuan hemi malam hian apasal taksa hian he tiang hliam hi aom mia lo ni in asoi he thon thu hi ala top mai lova July ni som parkuzana thil maktak athleng le meng le achung te chu muto in pon lama thil rimak tak chuan meng hi atihara akhumbula chuan thil eng tak ron omin alien pakhat aron langa chu alien chuan kalang ti in hei hi telepathy ti lo chuan soifia na dang om lo alien chuan ain bang chu ton tlang puin pona chuan he alien hian meng hi thomno engemoni hi a hak tira chu vele meng chu borua ka alang chho ti chuan thok le khata UFO amu masak berna muna chuan athleng ta hlola alien chuan secret case ang tak hila chuakin an met chu UFO chung lu na tur kongka hi aronin honga he UFO chunga hian an lut ni in asoi UFO chunga hian alien dang pakhat chuan glass box akengti amua he bom chunga hian lunglian le ate chi sang sang engemaw zat a om heng lungte te hi borua ka an langa alien chuan lunglian pakhat chu ko muin ente hei hi nangni mihring tena Jupiter in ti kha ani hi Jupiter bula lungte takte chu ko mu lein hei hi simei khu comet in ti ho hi ania heng comet te hian Jupiter hi an su thuai don ti in a hril le bok alien ten he thu menga an hril hun hi July thla ania July ni som parukzana astronomical event mingthang tak athleng zui comet pakhat Shoemaker Levy 9 an ti chuan Jupiter hi asua Jupiter azusut tak tak ma hian mun somni pakhata ke darin
ake them lian berina Jupiter asut na chong hi lian nuclear ral thum zong zong ai hian alet cha sari som nga zetin anazok meng chuan alien chu engwanga su nge ani tin azota alien chuan lem hring te hian tuna resource le energy in nei te hi in ngai hlulowa in ti chazel ani chuan eng tiknia emo hetiang ang chiat na hi in la tok ve ang ti in meng hi ashil meng chuan ain lama alien mechia lokala kha amu theyang em ti in azot le a nima sela he meche alien hian meng hi amudu lo ni in anshil tuna tanga kumsom ruk nuwa afapa hi planet danga omdona afapa mule theina hun hi anei mai thei thu anshil thung alien ta chuan thil pathum ti turin khovel hi anlo thlo ni in meng hi anshil poka ama saber chu in hum him na ani apani na chu mihring chi sang sang la khom ania apathum na chu khovel ron enfia hi ani hetil thleng hi amak ema wangin mitam tak chuan meng hian to ta soyani anringa heti lai hian kumsang ni pathum September thla khan chuimi ta chuan meng hi polygraph test nei puin test zong zong hi apal tang vek thung meng hi zirna lama 5th grade thlang chau kalma se hetia Jupiter le comet in sutur alo soilok thei hian rin hlel ati harsa zual antia chen khat chuan menga thon thu te hi tual chung mi ten tourism lama an khoti lar an tumna lama dot an the darni tura an ngai ve bok heti lai hian khomi pui te chuan khopui lian zoka sommu tumin tlanga tanga chua hi an du zoka dam chunga he khwa tum te hi chu mitlem te chau an ne mi chen khat chuan meng hian he thil mang hian hlok na mu atum ni in an ring boka amaro chu meng hian hlok na amu chu soilo anun a chiat pha jok menga chungchang hi alar chhota ka chuan ramchung mun sang changa changin thlop tu le reporter chiar sen lo te chuan interview an tum renga anun hi nasatakin aboi pha ani afanu po askul kalna lama apa chungchang soi atama wangin zirna achol san pha hiala anuwa mengte hi khodanga anin son pha nge nge tuna chuan harbin khopuya administrator na athok to anuwa media ten an kom le na meng chuan he thil ton chungchang hi theinghil 5 vek adu thu asoi chuak nge nge kumsang kha zakua somkwa pali ba ka hian kumsang ni pangale sang ni som pania te khan Phoenix langa hian UFO mu anom le ni in a report ompoka he thalak hi Phoenix lang chip November ni som pani kumsang ni som panga lak ani expedition team member pakhat chuan team member dang thalak lak tuma ain buat sai lai mekin a thian pa hnung lama wana dish ang tak lo lang he amua he dish hi lian tak ani thule hun reilo te chung chau alanga siken som nu vela abauta nin an soi July ni riat kumsang ni som pani khan mithen khat chuan Phoenix langa hian UFO le object engmoi tak an mule boka hei hi park chunga natok ten athla an lak ane he mitruma he thilan hua po hi alolan atanga reifak lo nuwa abo le a kholzin panga te chuan police nena UFO an mu thu hi an report nge nge